Madambi ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi langusa swivilelo swa matirhelo yo biha eka swibedhlele swa mfumo. Report ya mukhegula a hi rifo leri ra ntumbuluko hi leri a nga lo fika a vangeriwa kwala ndzeni ka xibedhlele. Phela lavaya a va dlangi hi xihoxo a va lo tiyimisela n'hweti hinkwayo va dlaya munhu katsongo. Ni twa ku vava ene swilo leswi va nga ni endla swona swa ku va ni handulela la mahlweni vo ni onhetela njhe va ni hlakatile swinene. Operation yin'wana yin'wana loko yi endleka ku na possibility ya ku yi va yi humelela swilo swi tshamiseka kasi ti kona ti-operations leti ti nga humeleleki hikwalaho ka swiphiqo swo hambanahambana. Amukela eka Ngula ya Vutivi mina vito ndzi Ntwanano Chavalala. Swivilelo swa vaaki swa vutshunguri lebyi nga talela hi swihoxo eswibedhlele swa mfumo eLimpopo swi ya swi andza. Sweswi ndzawulo ya rihanyo yi languteni na ku rihisiwa kwalomu ka 14 wa mabiliyoni ya tirandi hikokwalaho ka swihehlo swa vutshunguri lebyi nga fambangiki kahle. Muteki wa Mahungu wa Ngula ya Vutivi Wisani Makhuvele u langutisa hi vuenti eka tin'wana ta timhangu leti vaaki va rilaka ha tona. Tsundzukani leswaku xiviko lexi talele mahungu ya swifaniso leswi nga karhataka eka van'wana. Kokwani Mabutsi Malachi u hundzile emisaveni hi lembe ra 2021 kambe xivangelo xa rifu ra yena xa ha fanele ku ahluriwa hi khoto. Rifu rakwe i rin'wana laha ndzawulo ya rihanyo eLimpopo yi hehliwaka hi matirhelo yo biha. Kokwani Malachi u yile exibedhlele xa Maphutha eNamagale mayelana no tikeriwa hi ku hefemula. N'wana wa mufi Malifu Latakgomo u hehla leswaku eka vhiki ro sungula loko mukhegula va ha ku fika exibedhlele a va kalanga va nyikiwa swakudya naswona a va nga hlambisiwi. Vamani a va ri na mask siku ra ku dischargiwa mara masiku hinkwawo a va nga ri na wona. A fika ku ma vona ku ri yini ni khipa xilo lexi ene a ni balekangi meni lo yima kwalaha a humesa xilo lexiya se a khomelela mask hi voko ku nga humi. A susa lexi a vekela le a ku ma vona mask lo loko mi fika kaya mi nga va humesi mo va sola la mi nga humesi mask. Se meni ti vutisa ku loko mask u nga humesiwi u nga cinciwi va ta dyisa ku yini hikuva va fanele va dya ni ri. Se a ku hawa na famba ni ya le ni ya vona muvabyi wun'wana a famba loko a famba n'wana me a teka xikipa a humesa mask lo a teka xikipa ya ku wa va dlokisa ko wa swivungu. Se meni ku ka n'wana meni ku yimanyana laha handle ni vitana sister ni n'wi landza ni ku ta vona. Loko a fika laha a teka godze a va sola la a ku hawa ko i tinongana ko va sweswi ntsena a ka ri na swin'wana leswi hluphaka. Na me se a ni jahi ku ri vamhani va muka loko yi muka na vamhani yi fika kaya yi va nghenisa bavhini a ni ri va huma xibedhlele hi laha ku va hlambisa la mirini a va hlambisa. Se ni teka toothbrush laha ni nga vona muhlolo koho loko yi chela toothbrush liya na Colgate ku huma swivungu swin'wanyana u nga ku i mahlanta. Mukhegula va vuye va tlhelerisiwa exibedhlele. Ene ni nghena na va metron lava va nga ni byela ku ri hawa swivungu leswiya hi nchumu hi ta kombela swilo theatre hi va hlantswa. Mara ndzi ni vuya mundzuku ka koho swivungu swi nga hlantswiwangi ni tlhela ni swi kuma swi karhi swi vadya. Vamhani a va nga ri na hala non'wini a va nga ri na nyama ririmi leri a ri na mimbovo ntsena ku endla xibedhlele lexi mina ni nga xi tirhela 30 years hinkwayo. Mukhegula va dline va yisiwa eka xibedhlele xin'wana kambe va vuye va lova endzhaku ka nkarhinyana. Swa koteka la South Africa ku ri vanhu va dlaya munhu nandzu lowu nga sariwi ndzhaku. Phela lavaya a va dlangi hi xihoxo a va lo tiyimisela n'hweti hinkwayo va dlaya munhu katsongo. Ni lava ku rihiwa ni ririsiwa la ka nandzu lowu na vanhu lavaya va tlhela va kuma justice hi ku ri va dlaye vamhani ene leswaku swi ni komba ku ri a vo sungula i khale va swi endla swilo leswi ni vile va swi toloveri a swi va chavisi. Se meni va kwini hi ku munhu loyi a nga etlela le vo va nga n'wi dlaye vamhana mehe a le vamhani a va korile mara a swi nga vuli ku ri va fa hi ndlela liya munhu un'wanyana a tsema vutomi bya vona a fanele va va tshika va ti fela hayi va hetisa.
Muvulavuleri wa ndzawulo ya rihanyo eLimpopo Neil Xikwambana u ale ku angula hi vuenti. Ahee vakwena. Eka nkarhi wa sweswi a hi koti ku nghenelela ngopfu eka swiviko leswi hikuva ku na mhaka leyi already va ndyangu va nga yisa ehubyeni leyi sevhaka ehubyeni sweswi, kambe ni lava ku vula ku i case leyi tivaka leyi na MEC va nga ringeta ku nghenelela ku ringeta ku pfuneta loko kokwana va nga ze va hi siya na le misaveni. Na ni le ndzhaku loko va ta va hi siyile ku na swo karhi leswi ndzawulo yi nga va yi ringeta ku swi yisa tanihi ndlela yo kombisa ku twanana na va ndyangu, kambe swi nga fiki swi enetisa va ndyangu. Vandyangu va tiyisisa leswaku miburisano exikarhi ka vona na ndzawulo a yi tswalanga mihandzu. Va yivite for mediation ni ku va fika le mediation va fika va ku va ta nyika mali 50,000 se loyara ya vona ya va foni lava nga ri kona la meeting a kota loyara ya vona ntsena from Department of Health R1 so a va fonela va mu byela ku hawa i ta va nyika ntukulu wa koho va tlhame 100,000 va tlhela va nyika na mali 100,000 se hi ala hi mhaka ku mali liya a yi ringananga vutomi bya kokwani na trauma leyi hina yi nga vaviseka swiswoho a yi ringanelanga va yi nyanja ngopfu. Nandzu wa ha ya emahlweni. Vakalata Khomu a hi vona ntsena va nga na swivilelo ehenhla ka ndzawulo. Kokwani Tsakani Mushwana va le Lulekani va lovile ku tlula 10 wa malembe lama nga hundza endzhaku ko tshwa hi mati yo vila exibedhlele. Na yona mhangu leyi yi humelele exibedhlele xa Maphutha. Kambe na sweswi va ndyangu a va se kuma nhlamulo ya leswaku va tshwe njhani. Na leyi i yin'wana ya timhangu leti nga endla leswaku ndzawulo yi tekeriwa magoza ya nawu. Va tshwe hana ndzhaku ku va tshwise ku yini va vulava leswo swa ku mati ma nghenile mati lama ku vila ya nghenile va tshwa swisoti va tshwa nayo loko a va lo tshwa milenge ni vula ku a va ta va va nga nananga mara va tshwa hala ndzhaku mati ma nghena hi leswi i xivangelonkulu xa rifu ra vamhani. Vandyangu va kote ku hlangana na vayimeri va ndzawulo ya rihanyo eLimpopo endzhaku ka lembe mukhegula va lovile. Fika hi khoma mithini se swi nga ku va hlamusela ku leswi nga humelela la hi ri vana va mufi a swi hi khomangi kahle hi ku xa ku sungula report ya mukhegula a hi rifo leri ra ntumbuluko hi leri a nga lo fika a vangeriwa kwala ndzeni ka xibedhlele. At the end of the day a mi vuli nchumu a mi ta ka hina ka mi tanga mi ta kumbexana mi hi vita mukwawa leswi nga humelela as department hi rivaleleni i mistake hambi vanhu lava a va tirha a hi twangi ku va xupuriwile va ye mahlweni va kha va tirha. So xiviko lexi nga huma xibedhlele endzhaku ka loko mukhegula va lovile a xi ku i yini xivangelo xa rifu? A hi natural death hi mhaka ku hi tshwa mati na kwala ka timinetse na vo va swi vona swa ku leswiya a ku nga ri natural a ku nga ri nkarhi wa vona ku fa va ta fa mara leriya va hatla va va tsutsumisa hi mati ya ku vila. Hambi leswi nandzu lowu wu nga na ku tlula 10 wa malembe va ha tiyimiseli ku landzelerisa ku ya mahlweni ku kondza va ririsiwa. Mfumo i mfumo mara ku hela matimba ko a ndzi hela matimba ko va ku loko wa ha ri na pain u hleketa ku munhu loyi fambe njhani swa vava matimba a ni nge heli. Ni tsundzuka ni vulavula na buti wa mina ni n'wi byela ku matimba a ni nge heli hambi ni mutirhela mfumo mara swi nga humelela hi mfumo ka mutswari wa mina a ni nge heli matimba ni ya mahlweni. Muhaxi a hi va yisi ehenhla na le hansi i mhaka ya ku loko case leyi ta humelela of course ku ve na vulavisisi lebyi nga endliwa ku tekiwa na swiboho swo karhi ku va na ku vulavurisana le xikarhi ka ndzawulo na va ndyangu so mara ku ve na mhaka ya ku yisana etihubyeni ta nawu loko ku za ku va na mhaka ya ku yisiwa ka timhaka ehubyeni ya nawu ngopfungopfu loko swi ta ka mhaka ya swilo leswi vonaka nga ka swi fambangi kahle ka vutshunguri mavoko ya he ya va matsongo ngopfu loko swi ta eka mhaka leyi ka leswi hi nga swi endlaku exikarhi ka hina va ndyangu. Va ka Mhlongo va kombisa ku ri ku dlina va mi yise a khoto kumbe va mi tekela magoza ya nawu i ku va no tisola mi nga tisolangi.
ni la ku pfumela ku ya hi huma emavokweni mhaka loko swi va swi endlekile nkarhi wun'wana exibedhlele swo karhi swi hlela ku hi fikela haleni mi kuma ku minkarhi yo tala minkosi nkarhi wun'wana yi va yi hundzile na ku burisana loko ku va koho exikarhi ku nkarhi wun'wana mi kuma ku na vurhumiwa lebyi rhumeriwaka kusuka eka ti-district kumbe eswibedhlele ku va ku nga ri na ku twelana. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni ha ya emahlweni hi langutisa swihehlo swa swiviko swa matirhelo yo biha eka tindhawu ta vutshunguri. Sweswi hi langutisa mahungu ya manani loyi a nga ku kayakayeni endzhaku ka vuhandzuri. Tsutsukani leswaku xiviko lexi tale mahungu ya swifaniso leswi nga karhataka eka van'wana. Manana loyi hi nga ta ka hi nga boxi vito rakwe na yena u rila hi matirhelo yo ka ya nga tsakisi eswibedhlele swa mfumo. Eka nkarhi wa sweswi a nga nandziheli hi nchumu evuton'wini. Kusukela loko a endliwe vuhandzuri eka xin'wana xa swibedhlele swa mfumo na sweswi wa ha kayakaya. Hi 2019 ni vi ni hlamala loko ni ya toilete ni kuma ku ni toileta hi le mahlweni na le ndzhaku. Se ivi ni miyela ni nga byeli munhu ni heteleli ni suka ni ya xibedhlele ni ya va hlamusela va ku a va swi twisisi. Ivi ndze ni ya xiridzini va fika va ku i rectal vaginal fistula swi vula ku rhumbu ri boxekini lera ri fanele ri yisa toilete a ndzhaku se ri le ku endleni ka xihoxo xi ta hele emahlweni toilete. Se ni vi ni sungula ku famba exiridzini ni kha va kha va ni bukela va hetelela va ni admita 4 days loko se ni ya tlhelela ku va ni cheka va ku a swi nge he endli. Loko va ku a swi nge endli a va vula ku ri yini swi nge endli? A va ku ri problem leyi ni nga na yona a va yi twisisi. Se ni swi vona mina ku hayi la a ni nga ta pfuneka hi ku loko ni yisiwa ka doctor loyi ni rhumeliwaka loyi n'wana ni fanele ni ya ka loyi ene mhani a ni swi tivi swa ku dokodela a nga ni pfunaka hi wihi ku a ni va ni tibyeli ku ni ya ku pfunekeni a ni kumanga ku pfuneka ni jika ni vuya se ni sungula ku kayakaya ni kha ni zama ni nga swi tivi ku ni ta endla yini. Manana loyi u jikajike na swibedhlele swo hambanahambana exifundzeninkulu xa Limpopo nkarhi wo ringana malembe 2 kambe a nga kumi ku pfuneka laha a nga kala a endliwa vuhandzuri lembe leri nga hundza. Loko va heta ku ni endla operation liya na ha ri kwele ni vi ni swi vona ku operation leyi a yi endlangi hi ku a va ni cheli murhi wo ni chulukisa ku ni kota ku ni chuluka va ta vona ku swa ha huma na. Loko ni cheka ni ri toilete a na ha vekeliwi swilo swa tiphayiphi na yini a ni to a ku ri wa mune wa vutlhanu hi mi dlivela ni swi vona hi mi dlivela swilo leswi ku operation leya a yi endlangi. Ivi ni vitana sister ku va ta ni pfuna. Sister va fonela doctor va ku doctor ku na problem la. Doctor luya u vi mara a nga tangi la mina nga kona a ta ni cheka ku swilo leswi hi pela swi le ku endlekeni na. Yo hlometela hi la ka nyango wa fastere a ku na vuya a na ha n'wi vonangi. Mina hi ku ka ni nga swi twisisi ku humelela no discharge-iwa ku ri Monday va ni discharge swi nga endlangi swilo leswiya ni kha ni swi pfuta ni kha yi pfuta xilo lexiya xa fistula liya kha yi pfuta ni kha ni kondzelela no endla swo tlhelela. Loko se ni tlhelela check up ni ku dokodela swilo leswi a swi nga endlangi va ku why u nga ripotangi wa ha ri kwana ni ku ni ripotile a ndzi zangi ni twiwe hi munhu ene a va nga ri ku ni chekeni va twa nga ku ni ti vulavulela njhe ku vula ka vona va ku swilo leswi a va swi tivi ene a ve tshama va swi vona swi humelela ka munhu swi kona swona. Loko a vuyela exibedhlele endzhaku ka tin'hweti u ri dokodela u vuye a tiyisisa leswaku vuhandzuri a byi tswalanga mihandzu. Ni endli operation hi March April loko ni tlhelela laha a ku ri vo May na June a na ha zangi na ha pfuneka kwalano tin'hweti leti ku ze ku hela lembe
lexi ni nga hetelela hi xona xi nga ni vava hi loko ni ta admitiwa. Loko ni admitiwa ni yo nghena no tshama wadini 2 weeks hinkwayo ni nga ri ku pfuniweni hi nchumu, a ku na pilisi, a ku na nchumu, va ku hava i medication ya wena. Ene ni twa ku vava, a ni va ni kha ni twa ku vava, ni kha ni kombela ku ni kombela mi ni yisa mi ya ni kota ku ni pfala. Va ku sweswiwani a hi nga ha lavi ku ta ku pfala i lexiwani rhumbu leriya, hi la ta ku nghenisa colostomy. Se ni ku musi lexa xa colostomy a ni fanele ni hoxiwe khale, ve ri loko va heta ku ni repair a ni fanele ni hoxiwini. Se va ku hi endli mistake, hi endlile mistake, swi vonini ku hi endlini mara hi ta ku pfuna. Se ku sukisa hikwalaho ka December colostomy na namuntlha na sweswi tanihi December ni vi ni discharge-iwa, va ku switsandzeni ku na vanhu va serious lava cancer, hi vona va fanele ku va pfuniwa a theatre. Swi vula ku mina a ni nga weli ku ni nga pfuneka leswi hi ku vona ka vona. Se ni ku mara xiyimo lexi ni nga ka xona xa ni tikela, ni karhele ku thoyileta hi le mahlweni mina, ni karhele ene ni twa ku vava. Ene swilo leswi va nga ni endla swona swa ku va ni handzulela la mahlweni vo ni onhetela njhe, va ni hlakatile swinene. Se ko va ku ni tshami na swona ni ti miyelela ni ti byele ku ni ta pfuneka na namuntlha na sweswi a ni le ku pfunekeni. Case ya mani lava i case yin'wana ya ti-case leti vuriwaka ku va ti va ti ri complicated ku ti endla, hikuva yi na ku pfanganyisa swirho swa le xihundleni na system ya vona ya ku ya exihambukelweni. So va ve va ta va ri condition leyi va nga ta va ri na yona va lava ku pfuniwa ka yona, madokodela ya hina va endla operation ya ku lava ku ringeta ku lulamisa. So loko va ringeta ku lulamisa va endla operation, mara hi mhaka ku swi katsa na marhumbu leyi ya fambisaka nkululo, thyaka leriya ri vanga ngopfu ti-infections, so swi endla leswaku operation yi nga humeleli. Tanihi laha mi swi tiva ku operation yin'wana na yin'wana loko yi endleka ku na possibility ya ku yi va yi humelela, swilo swi tshamiseka, kasi ti kona ti-operations leti ti nga humeleleki hikwalaho ka swiphiqo swo hambanahambana. Kasi ka leyi a ku ri mhaka ya leswi vuriwaka infection hikwalaho ka thyaka leriya. So sweswi xiboho lexi madokodela va nga dina va xi tekile leswaku nkarhi wun'wani va ta lava ku pfala rhumbu leriya ro fambisa thyaka, va boxa hi la khwirini, va endlela bege yo ti pfunela eka yona leyi va nga ta hamba va cinca yona, va pfumelela ku rhumbu leriya vhele a ri va nyika xiphiqo ri va na nkarhi wo hola for tin'hweti to hlayanyana, and then endzhaku ke hi laha va nga ha tlhaka ku ringetiwa nakambe ku lulamisiwa xiphiqo lexiya leswaku va ta kota ku susa bege liya. Loko swo tsandza swi vula leswaku va ta boheka ku hanya na bege liya hi vulavulaka hi yona. Xin'wana lexi a va rila hi xona mhani i ku ri case leyi yi na kwalomu ka malembe manharhu, and lexi va xi vulaka i ku ri loko va ta xibedhlele va tiva ku ri va ta admitiwa, vo dlina va tlhela va nga nyikiwi update, va nga swi tivi ku ri va yime kwini, na le ka nkarhi wa sweswi va ri a va le ku swi tiveni ku va yime kwini. Va ta exibedhlele mhaka ku na vona va vona hi swiyenge swo hambana. Ku na va general surgery lava fanele va langutana na phati yin'wana, ku na va gynecology lava fanele va langutana na phati leyin'wana. So mi kuma nkarhi wun'wana loko va bukiwa va tele ku ta languta hi va gynecology ku va lulamisa swin'wana ku nga za ku endliwa leswaku swilo swi nga onhaki ku ya mahlweni. Eka nkarhi wa sweswi vutomi bya manana loyi byi lo yima, ntirho wu herile naswona u lahlekeriwe hi ku tshemba hikuva na n'hweti leyi nga hundza u jike kwale xibedhlele. Loko ni tlhelela hi March a ni zangi ni kuma ku pfuneka, ni kumi ku loko ni fika va ku dokodela u fambini, vo ni byele sweswo. Ni rhwele tibege leti a ni fanele ni ya ku admitiweni, xikadani lexiya xa mina xi komba ku admission. Ni twa ku vava swinene, ni tshama ni kha ni rila masiku hinkwawo ni ku kasi mina ni ta pfuneka rini ku nga pfuneka van'wana. Mani lava va le ka category ya urgent kambe a hi emergency. So hi minkarhi ya
COVID a ku endliwa ntsena ti-emergency mhaka ya ku lulamisiwa ka voku eka vuhandzuri se yi le ka xiyimo lexi nga koxometa lero nkarhi wun'wana wun'wana kusuka ka tin'hweti ti nga letaka va nga ha kota ku ya etafuleni va ya pfunetiwa hi ku lulamiseriwa bege liya tanihi xintshunxo xa xinkarhana loko ka ha endleriwa ku xiphiqo lexiya xa marhumbu lama ya nga vaviseka na ku hlangana ya lulamiseka. Mi nga fambeli kule yisa emahlweni loko hi vuya emavhengeleni. Hi tlhela hi mi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha hi langutaka swihehlo swa swiviko swa matirhelo yo biha eka tindhawu ta vutshunguri ta mfumo. Van'wana lava va tweke ku vava naswona va tsandzekaka ku fikelela ntwanano na ndzawulo va tsutsumela eka khomixini ya timfanelo ta ximunhu. When somebody is coming to our offices for assistance, we have so many options that are driven from the mandate of the Human Rights Commission. One of the options is to understand, the first thing to do is to understand what are the outcomes that person is expecting from that particular complaint. Some of the people will realize that they are just coming here to say, I want the department to apologize for what they did to me. That's number one. Some of them, they will say, I want the Department of Health to compensate me for the damage that I've lost. Some of the people will say, I want action to be taken against those medical professionals who are assisting me. Kuva kuze kuva na ntsengo wo ndlula 14 billion rand lowu ndzawulo yi nga ku rihisiweni hi vanhu i xin'wana xa xikombiso xa leswaku vanhu va le ku tweni ka ku vava swinene va le ku luzekeriweni. Ntaku a hi ntiyiso ngopfu ku ntsengo lowu i xikombiso xa leswi swi va swi humelela eswibedhlele swa ka hi ndlela leyi hi mhaka ku laha ka ntsengo lowu wa 14 billion karhi a hi ntsengo lowu already huvo yi nga swi kuma ku hakunene hi ku mi fanele mi swi twisisa ku huvo yi teka xiboho ku ya hi vulavisisi bya xivutshunguri. So ni lava ku kombisa ku ku na milandzu leyi xo sungula yi nga riki ya ntiyiso, ku na milandzu leyi yi nga koxiwa timali ta le henhla swinene leyi na loko yo tshika yi kuma ku ya ntiyiso swi nga endleka yi nga hakeriwi. Leswi hi swi tiva njhani? Hi swi tiva hi ku eka malembe mo karhi lama nga hundza ku na swikoxo leswi nga tisiwa etihubyeni swa timali to tala swinene laha ndzawulo nkarhi wun'wana yi nga dlina yi hakela mali yitsongo kun'wana yi nga hakeli nchumu. Vakhomixini va hlamusela matirhelo ya vona ku lulamisa swivilelo. We then process the complaints, properly register, allocate the reference number, and after that we approach the department with the allegations that this is what the complainant is alleging against the department. We normally get a response from the department. Somewhere we have the cases where the department could not dispute what had happened, but only to find that, okay, the only difference is that we are facing is to agree on the quantum, how much it should be compensated. Hi fike makumu ka nongonoko loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, eka WhatsApp hi kumeka eka 072 360 8987, Facebook na Twitter hi kumeka hi Ngula ya Vutivi. Ri perile. Hey,